Haduk kat kendai ngot kiseng lenok hodis kila klen yap hakajing kendra lana kajing ter jong US hapok Middle East barut lai pui ngot kiri upai ba kila klan utra mul ongru ya kiseng lenok hodis sangeno lane kadujok kan hap slam halor juki mahamru ya kiri Iran ban sange ban ajing kersan ya kiseng lenok hodis tom tang sengap kamnya isu ya kani video sengap pe video hadu nakun kajing kendra sipai kabahe du tam jeng US hapo Middle East nadu bu trom simti suki presiden hagri Amerika katrat san pertai jong hotis kakot kajing sak tombor kum kajing let ma utrom uang i hoti sangeno lane kedujok kan hap slap alor jongki presiden jeng US Donald Trump pelong ya kajing hiar tma kibahe bha persya yakin hun hotis jong kari Yemen kiba trelang bat kari Iran hagas sejan halor ka jingher thma jong teken hun persya ye giling po Red Sea kabala penyap om duna gi lai phungut kibrio hagas dang jong jingki kababun si utrom ulumaham persya ru kari Iran kabadai ganong kersan kongsan jong sengno hotis napo kari Yemen bagadon kamat pensange maror ka jing kersan ye teken hun ununge lambah klidu jong sipai para jong kari Iran ulah keno mentang sengi kebrik sing ubelai daga boong bagi hotis kilong kibalai lut bat kibasim mi lejong kirai kibadai bat kaput terekam bat kacing terekam po Yemen ni maha mi ginong sun jongi pakai Iran kan jubab daga batenge bat penjat lara kisim mi kacing berngam jongki sia kacing terekam ong Hussein Salami hagilat pakai kubor jong surkar jala kacing hiar tma kendang yai biteng kiba uwe uhe jong US liatu hakwe nagi kubor bagilah pun beteng haduk kita yo kipeni kecing hartma kabahe tam jeng US po Middle East nadu bu Trump simti ya kam kum presiden jong Amerika kabalawan hakapor bag Amerika kelap penjur ya kecing penjari kendon ya keteran kadba nang persang bonra ya ka sya kami ya keran lor ke program nuklear jongka Trump ulumaham tingeru ya boro kiseng lenok hadis daga boong ba kapor jong pi kelakon bar kising tombor jong pi kide sange no nadu mentaka sengi lara pim sange kadujok api kan sahab slap kapa pim pat jui menno menoro om dunai kalai pui ngut kibayam bat chispa iwe ngut kiwe pat kibalo mensau hakacingir thma jong US kibadai kibabun kidi kentai bar kena ong Anis Al Asbahi kanong ektin jong tenat kekoi kekia kalau penya dikseng lana hotis hajim permana kebatmai mentak sengi play ketenat san pertai jong seng lana hotis kelabatai ya kajing syak tombor kum kajing syak le wijan ha katma sipai Yemen jongi kelapen krek pura benjubab ya kajing penjur da kajing penjur susu laong kekerwa kinong sung senong po sana kabadai kanong ba kabahe ba po kari Yemen kapah bagi benta bel kontrol ndek seng no hotis kinang snong jengati kejaka kliatu bag jingar thama kilakta ya ka wei long ying kabron kejaka ka baklan ba kiseng no hotis kejing bethai kilong bsir khai bat kilapen khi ya ka tong kum jumai kila penting ikan thai bar khna jungi long wei long snong ublai kerteng u kum Abdullah Yahya hagani sto ding na reng seng no hotis kilong bakan sedang biang jing hartma gi jihad jong Israel kibiat lingba ke Duriau pasau bat ke Arabian Sea lingba ke Bab al-Mandab Strait bat ke Gulf of Aden katrat kambari jong ke Iran kala penrem ke jing tombor ke Yemen kum ke jing penkhen ke bajur gi nong rim jong ke UN bat ke kendon bakongsan jong ka partai ha ke jing penbena belasam digelat partai kubor jong sarkar Iran menteri kambari ke Iran Abbas Arkchi ulang bak sarkar US kamdon gabor lane kakam ban peta ya ke polisi bari jong kari Iran hakajing simti jong presiden batma jong US kata Donald Trump dang hakan kata yawi kilayo ban penyap no yu hedu jong ISIS ubat rekam hapo Irak bat po Syria bat menin kasngi kebrik sejan hadu kat kendai ngun kila penyam ya kiseng nan hotis hakajing ai order jong Trump ya sipai jong u ban kruet ya ka than belasin syar ne kurup daik senana hotis hapo kari Yemen
kumba pli i lembah kene kamam kene ke caka kabade ke caka brosin syar dagitei kiseng lena hotis napok kari yemen